Šta ti radiš tamo u sobi? Šta te briga? Prodajem svoje stare udžbenike jednom antikvarijatu u Osijeku. Ma daj. Pronašla sam na njihovoj stranici koje udžbenike otkupljuju. Vidjela sam i cijene. I poslala sam ponudu, a onda će mi oni prekontrolirati stanje udžbenika i uplatiti novce na račun. Ma daj. A pošlju ti kurira i ne moraš plaćati dostavu. A ja imam sve knjige za gimnaziju, kao nove i onako mi sad više ne trebaju. Eto, kad već moraš znati. I toga danas ima, da ne moraš plaćati dostavu. Pa kod Ezopa ima. Aha, Ezop, nikad čuo. Nemaš pojma. Dobar dan, gospod Miro. Opet udžbenici za Osijek. Do kojeg smo razreda došli?